wasithi angizile ehlaleni batabami ngize enganeni zami. Thoba sebemtshela babejabula sebeshayelana incingo kuthiwa namhlanje sasamthola. Esewathathile amafutha kwenye indawo ukuze usize akasho ukuthi uyikhipha ingane kodwa uyakhombisa uNkulunkulu bakhe ukuthi azizoyiswa khona ehlathini nenyoka mayishawa inyoka ingafu ngoba amabhuna icasula ukuthi wenjani umuntu okuthiwa ngoba nesazi inkosi uJesu kuphela okuthiwa inkulu umuntu omnyama wamnyama wakabomkhulu kanjani kuthiwa wasethi esephelele kuze sewaphethe lamafumu eza khona la khona abantwana bakhe wabe sehlabelela ihlabelelo siyabaleka njengamanje ekhanda lami owathi maze bese besivuma mama ngaphakathi mabevuma sefike batshe badaba ukusaza nehamba nendaweni ethile ekanje enenyoka ezinehlungu kodwa gcobisana amafutha lapha ezithweni ngempela kwenze kuthiwa siyahamba futhi lo 90 kilometers abawushayo baba waze ungena futhi kwaNongoma ngoba bebaningi ababeboshelwe umqalo wendlela